Well, Kofi Ampedu Adama anope wasi ntwa ye na ase nti etwa ye na ase kakra de duru so no eye bedwam so kase nsam ne do so de obetie no so kahwe bi ni sa baba wo mfisia aduonu nsia bebi a wodane mu odem pa ne mpena dada atwese kansi ne so atwitwa no ye di munchiebo ebebro sanso environmental consultant ma ye na odukro ya no ye enka ne EPA director Emmanuel Apo enso de adehwede ato aban no anim se wonhwe na abefo ntinten fidi kwan so a obefa so no waso ne ye hyan hodo enam ye kwan so na wo dodo na wotu musie pi no obeyi furo na ma yemframa ye home no emu aye fekakra we ni nsam ahodo bi nam de somo se bedwam so kase wuhia me a eya freme anoche wa ba adwa se wanam DSTV channel 280 Go TV channel 119 Facebook no Adom TV extra 7 chemo no me de twaso Abranti ani din ene kwasi asumai atwese kan esi ababa wa ya wo mfinhia aduonu ensia na saa omumienu no na wo motwem puna sese wontem wate na se de be kan se ne x eno no na yenim de kwasi ye namso ma kwasi asumai yi twese kan si comfort upon so ya watwetwa no ene ne yefunu ase na basa ne nsache so watwetwa no pa wo ye pram so ye no wosuadro wo bosomtwemansi no asante mantemo na kwasi asumai wi ye nko no wa wo je ne nkwa efuo no ane nsem na so omanfo kokogye no asabro no so gye ayahwe e wokomfa no chi aban yaresabia baby o so beku bia na wosano na me yesi saade ya say police station ho no ma wonko ho no na me no menye den enkasa because me wo boase mintimi mba ha that time no no say police station ni ho no na me say obenya committee ni bia na say assembly man bia wonko na me ne nye den enkasa no say assembly man pu de biti omu fi no anim ha yayi je ne wo ko ma woni na yeden wo de phone na me na kasa nti be ko na me ni gina phone so na me ti say wo tie wo ko twatwa me wo beku majesty wo tie atem nti wo tie atem an kofo ba ho nyina no still anu na phone me da so yeden e gina so won te say wo me de so abobo ye mo yeden e de ne ko ye ka tie me ba ye no wo me yes wo me de ne ko hospital plan so no enu mu yin say wo me de ne ba wo me de ne ba nti bi hia wo mo ha me ba ya mpa na me ba na say ya wo no sikan no wa wo no sikan mako 10 wa won sere ho ha sei 7 ne yem baako na ne nsa ha sei na ne nsa otwa no mako 10 amansa ye free sabre ho sebne mo ne yankonsem foforo mu na tewu Ghana na se tertiary education workers union wo mo de betu dwa se ya de se wo mo ateatua na mpedufo kra wo mo hia ya di nkita ho hwesenka asumdwe betumi aba no akosua dan hodo mu ne so kame ya se wo mo ntubi ansi gina yenti atuate no egusua egina mu na se wo kokopie mu wo eye kwame nkromasua pon no emu wasante mantemu a adesuafo ni bi no abaye anka wosanka wo kowura sua dan hodo mu so esanse tewufo ni wonti ama adesua no nna no entumi ankoso national president Suleiman Abdul Rahman wone Adom kase atwetwe nkomo no chese ne task force pa eno omodi wo mo agusukusu ahodo ma ehwe hunu se enipa ba 10,000 ya wo join tewu no wo munyina nko adwuma ye strike no de maintenance ehun beka transport ehun na driver for omo beka faculties ye cleaner for na for ehun beka library yenkofo ehun beka sanitary yenkofo enso ehun beka ti wo hwe sa mmea ma bebo edi na chese ya yese university na na ma yede maboboi esuafo bi a ewo kwa amenkrom asuapon no mu bi ene Adom kase abonkomo afa hawa wonamu ewo atuate yi mu ai bebre ye ba ya tum ye tie awie mu na yesu ade and it's really bad emboaye okay anka ye share insider kaniema ye betimi aye no ka bia nke betimi atena insider che esua ade ba ye tie awie mu nti no the time will be shorter nenke ye be ye di anka 3 hours nenke e was nke go inside koye by see dia koye na bia age say 1 hour pe nti productivity level no be low cranty and say nko enim kra mboaye kra ti esra ban so munye bibia e betimi ama teachers for na back na ma ye nso etimi asia ade biem obepie mu kwa amenkroma suapon no ma the tertiary education workers union Ghana strike enra omudikra ye nene esunsunsanso abahai esuafo ne tiabonten omosra ban se aban hwe na enkasa ho bia wo so mo kasa no mo nkasa na ye ntoyi se de be ya adesuafo no ebetimi akosuade amansa emission levy ho sensam ne nyina frase nya enrada na yakọ opanyi ba ko ya wono na wakasa Ghana Private Road Transport Union GPRTU Alhaji Abasi Moro ene ebusasa Alhaji emission levy ya beto dwa se
ene mu omutwi ahyan hodo no e wo se wutwi asan se ye mframa no se ya na ese nti e de beti mframa ni mu se musie firi wo hyan to banko a de efiri afidie tetafo e de kwa akopem cars akese ene trucks ahodo no mu nyina mbetwa no muso musɛ no wɔkyɛ sɛ oh aba na de ka no ate wo mo ahyenkafo ana sɛ ka ewura nom so si wontua na nso acha na wotwe yi besimi wo mbɛkyɛ kana ma passenger fo a wo mo fro wahyen no atua. You feel say it is wrong. Say we say na ye to a unka no mo be san dane no say yen san to a we say but o mo anto no din say we say futa na we say tuntum won say tuntum na nya we say ana futa no nya we say we yes we but din na ye we say enti na yet say ye de aba ya hyenkafo de nwanwa pa because ye nim say ya ye ho adwuma dum pempe so bia anka ti say ye ntie ye so ya asem no kakra in any case ye ne bebre a ebeka enti before ye be ba bontin biom no ye be factor eco tax aka ye sika asem no na ye da ba bontin. Adom News in Central for Ecobo, Driver and Licensing Authority DVLA for Epono, any Public Relations Officer, Emma Jumakuno, Francis Asamoah Ekasaye, ewo telephone sono, wadi tujwa se, wamudi nshisheye egu akwem, sene wamone in Central for ebedi nkomo ediafa, ekwaya omanfo, ebefa so wamuba DVLA wa, wamubeshwe omunkrata asem awese, wamutuya emissions levy ansana, wamu ama wamu certificate ibi. A driver for a woman etwi ahyen a woman assign ton ade e waboso kan ene Adom News in Central for twetwen komono womo de nsem sei na tudwa e de fa eto asese omanfo etua efa enwisi a efiri womo ka ato eba no o kamen kwa de anka ba hu embo na sei system ai dia mai economy na adin ye waboso ka ye bre ye ko nyama na cost too much te ka be ya ba hu embo no nyi sa tax ne free yeso pollution tax o se ho na mo de ba no ye wa ha tax the bia tax ile bi kura ba nsem o mkafa ho ye wie ye we dot edien pa na tax ya je a Yemfri one yon concern for environmental consultant so panyini ya yensa say ye bro no ayete so mu nsem wodi mu ntintima enka ne no director Environmental Protection Agency no Emmanuel Lapo what they are the shade ye more day up to empenifo anim se was rather ebe ya sebia be fonten video kwaso ye be fa so ahwe ye kan say technology no ne de ahwe ye mframa ye home no na mu betie enti no sa emission levy ho nsensem no empenifo ma sika kakra na wonsa be ka no ensomsom pe wo se som sanse o buta ye enti ye ode sa levy abeboate. The question is say o se ka bia ntwia kwan ben so na be fa so be reduce because it will be the electric car ba na electric car no use frango na the economy ni very good o use a we use vehicle until so twa CO2 tax say obi the car ba na the technology ni modern technology fa say Euro 4 Euro 5 Euro 6 current modern technology a entwe friends the fuel papa na more efficient adding to so CO2 there should be an incentive I say the man say ABI will use improved vehicle and I will use hybrid we use electric battery no I say use fuel kakraka ho in this cars no mobile what on aboard din o do me say person oboa environment no boa climate change na odi aba no na say tax no CO2 and also question marks are or sign editor just say a good say be my government revenue then so no ye ka say be improve your friends say air quality or more Canada and you no correct just say ye can say anyama na ni nyina bom me can say ye carbon monoxide ye NOx ye hydrocarbon efie no and CO2 na CO2 so kra na nye pollutant de yare ni eba WHO classify as a classical gas no ye only climate enforcer enka ne opanyina na wo ye asradom ni nyina panyi meche former Chief of Defence Staff Ghana Armed Forces Vice Admiral Seth Amwama ne brason ya na wo ko na mpanifo adwumadi esronko kra ya wo de eja no kwan na wo kasa ne mu no and what the other shred here to Ghana and Pennyford him said Sekoba
ese obi ebre sonso ma ne dibra ya mo monfo mani emu rank na ese bebia nipa no waye adwuma na duro da bi na emom dibra nkakra wode ma nipa no ekwane a wafa so de asesa asra adwuma kuo no fon a wafa so atete o manfo wo ho no mo ne mfa so papa ye adwuma na nya worso no na wo mo nhwe na wo mfa mo obi abaso. Leadership is not about the rank you hold. Leadership is not about the rank you hold. It's about the lives you touch and the legacies you leave. In service, we find purpose, but in leadership, we inspire greatness. I implore you to be committed to your leadership responsibility. I also urge the warrant officers who are the backbone of the military to translate the intentions of commanders into actions. And wachi odi afutuwe ma wona ewo Ghana Armed Forces nyina se adwuma wo mu eye no wo mu nkoso no mu nsua de wo nkoso anya adwumaden na abreni abnemo obi ansoso no adwuma ye de be hye won se bia no wo mu hwese wo mu de wo mu nyina beburam na se adwuma no wo mu aye ni yie. To the soldiers, the sailors and airmen, I urge you to learn, work and train hard to carry out all orders and tasks to the best of your abilities. I would like to ask you all to extend the same loyalty and support to General Thomas Opom Pepra to continue to lift high the image. Bema ba wasom sompa wasom my Ghana pa Christo nka ho ho megye so na megina na bedwam so kasia mede so ho no pemedi ni nyina CFA DSTV channel 280 Go TV channel 119 Facebook na demu live Adom TV extra wishia me frame anochewa ba address wa ye dan ye ho abena da obon krata mpensem mu online portal eso nsem eto so bedwam so ni enko bebia.